Peti Subotički arhivski dan, održan u Velikoj većnici Gradske kuće, okupio je institucije iz zemlje i regiona koji već godinama održavaju dobru saradnju. Arhivi Segedina, Kečkemeta, Osijeka, Kikinde, između ostalih, stalni su učesnici sličnih skupova na kojima arhivisti razmatraju rešavanje zajedničkih problema i predstavljaju svoje referate na krucijalne teme za arhive. Učesnici skupa su nakon uvodne muzičke tačke i pozdravnog govora uz video prezentaciju održali referate na temu Arhivi i registrature, zaštita građe u nastajanju. U prevodu taj proces od nastanka arhivske građe do onoga trenutka kada završi do nas, nekada je to duži vremenski period, nekada kraći. U principu to traje 30 godina, ali ovim društvenim okolnostima kakve jesu kod nas, kada su u pitanju, na primjer, stečajevi privrednih subjekata i tako dalje, to je nekada znatno kraći od toga perioda. Znači ima tu puno toga što će izlagati kolege koji imaju svoje referate, a ima ukupno 12 referata. Društvena praksa je jedno, a ova arhivska struka je drugo. Naravno, u svakoj zemlji je to nešto drugačije, ali neke stvari su nam potpuno zajedničke. I upravo je u tome cilj ove konferencije i dosadašnjih, naravno, da se razmene ta iskustva i da vidimo šta možemo da koristimo od njihovih iskustava i naravno obrnuto. A sve je u zajedničkom cilju da se unapredi ova naša arhivistička struka.